Ia hati a koe. Ko runga koe, Ururangi. Ko hunga o te manaaki. I got you. Kono marita. He pātara kongonaku. Kua inu kua kairiri hoki. Māku koe. Māku pēhea nei. Inu, mā tinga, whakamārama mai. I said, make it make sense. Ke te pakararo tonu nā Whitehalls I a koe mō te whenua o tō pāpā. He pai te ponoriti, kamutu, me whaitu te au, pātau. Tomai, kaua koe e tuku I tō whenua, e kore, e hoki mai. Puritea tō mana, tō amaru. He whakamā, kaua koe e tuku I te whenua. E kore rawa au, e whakai. Engari, Auntie. E nare kao. Kimi hea a Kahu. Kupu na kore. Ka tahi te hia. Ai, mea mai amiri a I ki te ātaku wā. Mehi mai rā? Ia hatea. Kaore tētahi I te rata mai ki au inai anei. Nui te utu o tēnā. Mā ngā kiehua, ngā nama utu. Tērā te kōrero patu tuatahi, kātahi ka whakaarohia. Ia rei te pēna. E kare, he tino rereke te wāhi nei. Ngā uri whetū, ngā tautangata, ngā kēhua, te iwi mate me ngā kirimaha kua ngaro noa. Me ata whakaaro pe a koe. Kaore nei koe I te mōhio ki o ku whakaaro. Nā reira, e hia nei koe te kite me nā he pono. Kei te pai au, Ha ke te mataku koe e pono ana ngā kōrero mō ngā kēhua kone. mataku, hei aha tau. Whakaatu mai. Tūtaki atu ki te toa whiti tipi. Me kaua ia I kite, me kaua hoki ia I mōhio. He aha ia I tata nei ki au. He aha ia I tiro pēnā mai ana. Kawai, te toa whititipi. Ka tūtaki tāua, a konei. Kua nei. He aha au I whakai ai. You wouldn't know anything about a broken window at Kahu's place, would you? Kahu? Who's Kahu? The new wahine staying at the Cosmic Airbnb. Oh, her? Nah. I think she's feeling unwelcome, though. Guess she pissed someone off. But then it wouldn't be you, would it? Because you're such a stand-up guy. Okay, dude, what's your problem? I didn't do anything.
Kahu, Kahi, maunga. Mohorere ana ngā pahi. Korena. Korite. Ona, kua kitea ngā wahine tangitangi. Raue. Te mataku hoki. Kua tureiti ngā wahine tangitangi ki te mahi. Karongi te mauri ki reira. I pēnei rawa, He aha ngā kōrero mo te aitua i te ngāhere. no ngā waomua, no ki rāno. Nō nei, kaore he roro o te wahine. Tawhiti pera. E whai ana tētahi, i aku pai pāpori, e te mutunga mai o te tāoku. I whiua tau a hoata ki taku matapi, kātahi. Ko Bruce no iho tērā i mahi ana i tana mai. Ko ia tana taira whakaatu i tana aroha ki a koe. He aha kei tua, he ki te ngā patu paiarehe. He koro wai kohu tēnei mo te patu paerehe. Ka whai. Whakeke mai ngā patu paiarehe i te kohu. Hare i te mea me whakapono ki te puta. Mā te karu whā tērā, e whakatau. Hau te kerewa He ngā oi kori. Ka wai. Kei te pai nai nei. kia tupato. Ka kitea pēr koe ngā mea wahora. Ka pohea he whakaahua, ka kitea muri rā. Scored me a local guide to show me the real story behind the wailing wahine he tino mahi I te arake hua o Ururangi. Kia manawa noi mai. Kaore hiki ko ngā kōrero nei, just feelings and fiction. Te pūtaia, solid. Tēnā koe Dr. Ani Tūmotu, she found zero evidence of any actual wailing wahine. Riri katoa ko enge. Whakamai a taku waia, And it gets better. Taku kai arahi, kei te mōhio ētahi tangata I aia. He ahi kā me ētahi whakaro. Tino, rereke, kei te hēpea te ngoa. Engari anō te ngā, karongo. These feelings aren't facts. Engari, it's all a scam. He wehi ana. Ko wai te hunga whakahaere patua mai. Ko ngā Whitehalls. Ko wai atu. Queens of the cosmic hustle, cashing in on government grants, council funding, even charity dollars. Forever in the name of protecting the spiritual taonga of Ururangi. Tiaki taonga,
more like protecting their bank accounts. Hioi anō, koinei tētahi rautaki, I hoa mai I ngā rūpahu, kua roa nei te whānau waiho, e whakaputana. E hari I te mea e ki nei au kei te tautoko au I ngāuri whetū. Kaore e kore kei te mohi o te haukainga, e aha na te aha. Hioi, kaore rātou mō te kōrero. Who the hell does she think she is? She's just fishing, darling. And she's way out of her depth. Wha mōhiotia, whānoitia, tā Dr. Anitumotu puka puka mō ngā mahi I Ururangi. Then she just vanishes. Somebody knows what really happened. Hioi anō, e whakapono ana rātou, kaore he mano te tika. And don't even get me started on the so-called powerful Māori of the area. I mean, kaore he paku kōhatu whakamahara. Ho te pare kurara I te ngahi. He ahana tō pūrari ipo I nai nei. Kia ora, auntie. Me au ka te koe I tēnei. Mā tēnā kaha. Hei puta te tika. Bottom line, even if the vibe is strong, e kore a muri e hokia. Mā tā mua ko te kare aroto, mā tā muri ko te tika, ki reira kararu. That is how fakes and scams take root. And worse, nā wai ka huri te rūpahu ki te meka. You know, bit by bit, the truth just disappears. Te tō hoa, kei te whakararuraru anō ia. A kua nei ka raru tētahi. Ko te reo, te take.